قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ویل خضر علیہ السلام آیا نویلی ما تا موسیٰ یقیناً تو ہچرے وسنشی لرلے ما سرد صبر گولو. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ویل موسیٰ علیہ السلام کما تپوسو کستان دیو خبرے پست دی ظلنا بیا ما زانسرم مرگرے گوام. قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً ورسیت زمال طرفنا عذرتا. فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلها. دوار روان شول تردیم کل چرال یو کلی والتا خوراک کی طلب کو دائے دو سیدن کو نام. فابوا ان يضيفوهما ناغین کارو کو دائید میل مستیا ورکولو نام. فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقاما. نومند دی بدائے کلی کی یو دیوال نیز دیوا شرا پرے وتے نو نیخ کاغی لرا خضر علیہ السلام. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. ویل موسیٰ علیہ السلام کتا غوختے نو پدے بادے مزدوری بدے آغستے. قال هذا فراق بینی و بینک. ویل خضر علیہ السلام بس دا وقت جدائے دے زمان استا ترمن. سونبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. زرد خبر در کوم تا تپ حقیقت دائے چتا وسن لربائے بانے صبر کولو. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. ہر چی کشتے وانو دار مسکنانو مزدوری کو لائی پائے بانے بدریاب کے. فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. ماو غوخت چھپائے کے نقصان پیدا کم زکا دری مخطایو ظالم بادشاہ نیول با ہر روغا کشتے پر زور سرام. واما الغلام فکان ابواہ مومنین. اور ہر جانو جوان لگو نمور بلار داغ دوار مومنانو. فخشینا ان یرحقهما طغیانا وکفرا. ویردو منگا چوابشی دوار لرا پسر کشے و بکفر کے. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما. نو غوخت منگا چی بدل بور کی دی دوارو لار رب دلیم غورا ددی لکنا پاکوالی دا عقیدہ کے اڑیر نزدے پہ اعتبار در ہم کولو بمور ابلار. واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. اور ہر چہ دیوالو دام ددو لکانو یتیمانو بدے خار کے. وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. خلان دے دیوال ندی دوارو خزانوام او پلار دیون نیک سڑے. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما. نو غوختستار چور سیدہ دوارا بخپلی زوانیتا نو بیا بے روبا سیدی خپل خزانہ. رحمتا من ربک داد وجد رحمت استاد رب طرفنا. وما فعلته عن امری انری کڑی ما دا کارونا بخپل اختیار و بخپل علم. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا.
دا حقیقت داغو چ وسن لرتا پایبانی نے صبر کولو ویسألونک عن ذی القرنین اور تپوس کی دا خلقستانا پوارد ذی القرنین کے قل ساتلو علیکم منہ ذکرام تو آئے زرد بیانوم زپتا سبانی داغ پبارکی دا نصیحت خبریم انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا یقیناً طاقت ورکڑو منگا غلر بزمگا کے اور ورکڑو منگا غتا دا ہر قسم ضروری نا سامان ضروری فاتبع سببا نروان شپیو لاروان حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء تردے بورے چورسی زید پٹے دلو دنورتا وی مند دانور چ پٹے دل پیوچینا تورا کے ووجد عندها قوما اوی مند دائے بخوا کی او ناشنا قوم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا ویلم گائے ذو القرنین یا خودی لسزا اور قدری دا کفر یا انہی سادری پبارک خیست طریقہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اغوی ہرا کس چ ظلم کریم زرد سزا ور کو منگ دل رب دنیا کی بیا وہ گردولی شی دیکھ پل رب دان سزا ور کی سزا سختا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اور چاسو کی شیمان راوڑو عمل کو تابعدار د وحی ندد پارا د جزاء پر لحاظ سردا خیست زیم وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او خام خوایو بمگا دتا دکار ددین زمنا آسان آسان ثم اتبع سببا بیاروان شدے پبل لار حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ترائے کل چور سید زید خطر دنورتام وی مند دانور چرا خطر پہ قوم بانے نو ورکڑی بنگائی درا مخید دینور تس پردام کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرام دغسکاو کو منگام او یقیناً را گرکڑے مونگا آغا سامان ناچ دد سرو بخبل علم کے ثم اتبع سببا بیاروان شو ببل لار حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما ترائے کلچو رسید بینزد و غرنتام وی مند دائی پخوا کی او قوم لا یکادون یفقہون قولا نزدین اونچائی پوشے ہوئے دد خبروں قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج وماجوج مفسدون فی الارض اغیو لے ذا القرنین یقینا یعجوج وماجوج فساد کو ان کی ری بدز مگا کے فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم صدا آیا راجمہ کمگا تالر خرچا پدی شرچ جوڑ کے تو زمگا او دری پمینس کی اوغٹ دیوال
قال ما مکنی فیہ ربی خیر ویلاغ حغام چی طاقت راکڑے ما تپائے کی رب زما دے غرام فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردمان تاسو ما سر امدادو کے پطاقت سڑو جوڑ بکزو تاسو مینزو ددی پمینس کی یو پوخ دیوال آتونی زبر الحدید نروڑے ماتا اس ٹکڑے جوڑے کڑشے دوس پنیم حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوم تردیچ برابر کی خودی دا ٹکڑے پمند سرونو دغرونو کے بیاویل دی تور بلکہ پوکے اوکے اورتام قال حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علی قطران کلچوی گرزو آغا دیوال پشانت دور وی ویل روڑے ماتا چی اس ورد توی کم پدے بانی ویلکڑے شیطان فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا نوسن لرد یاجوج ماجوج چروخی جی دا دیوال دا پاسا اونا حسوس لری اغیلا دا سوری کولو قال هذا رحمت من ربی اوے ذوالقرنین داد رحمت زمان در رب دا طرفنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا کلش راشی وعد در رب زمان او بگردی دے دیوال رحم واردزم کے سرام وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا او دواد در رب زمان یقینیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ پریبک دمگا پاری ددی بدغر چی چپے بوئی بنور بازو کے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اپوکے بوشی بدوئے مشبیلے کے نورا جمع ہونگا داخلق برا جمع کولو وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اخکار بکوں جہنم پتہ ورزبانی کافران تا بخکار گولو الذین کانت آینہم فی غطاء عن ذکریم اگر کافران چراغی سترگے پردوں کے زماد یاداشنا وکانوا لا یستطیعون سمعا داریں وسمن لرحقی داوری درود حق وحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء آیا گمان کی دا کافران چینی سی زما بندگان درا زمان سیوا مددگاران انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا یقیناً تیار کرے منگا جہنم دی کافر لرا مل مستیا تیاران قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا تو آیا خبر کو در کو منگا تاسو لرا پتاوانی عمل والو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا کسان چی برباد دائی کوشش پدی جن دنیاوی کے وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا ادی گمان کی چیدی خیستکار گئی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم دا خلق دی چی کفر اکڑے پایتون ضرب او پا ملاقات داغ نو برباد دی ددی عملون ٹول فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا
نو بندرو منگا دی لرا پرز دا قیامت بانی ستول ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا دا سزا دی دے جہنم پس سبب دائے شری کفر کرے اگر زولی آیتون زما اور رسولان زما ٹوکے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا کسان چی مان راوڑے عملونه کړي موافق د وحی سرام نشتره دی لرای جنتنا د فردوس تیار مل مسیام خالدین فیها لا یبغون عنها حولا ہمیشہ بھی دی پائے کی نہ بلٹی دی داغے نہ بدلے دل بل دیتا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تو آئے کچرشی سمندر دا دنیا سید پار دا لکلو دا کلمو دا رب زمان لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي خامخا ختم بشی دا دریاب مخی دا ختم دلو دا لکلو دا رب زمانا دا کلماتو دا رب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر چراؤڑ منگا پشانت دے دریاب پا مدد کے نور قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تو آئے یقیناً زخو بندیم ستاسو غندام وہی کے دیشی ماتد دے خبریں چہ حقدار دا بندگے ستاسو دے یو حقدار فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ناسوک چی عقید لری دا ملاقات در افول نعمل دکی عمل نیک موافق د سنت ولا یشرک بعبادت ربه احدا اور شریک دن جوڑی د بندگے در افسرئی جالرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا دا یاداش دے در رحمت در رفستا پا بندخ پل بانی چینو میں زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ ندان خفیا کلچی آواز ورک اخبر لبتام آواز خوپٹو بجوابانے قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا وی ویلے رب زما یقیناً کمزوری شوید یردکیم زمانا اور تک سپین شوید دے سر زما پا بوڑا والیم ولم اکم بدعائک رب شقیا انی مزا پسود دعا زما استانا اے رب بدبخت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا یقیناً زیرگم د تربوراننا چ زمان رسری په دین ماننے او خزم زما شنڈ شیدام فهب لي من لدنك وليا نراب خمات خاص دخپل طرف ناسک دین سنبھال ان کے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا چی وارثی زما بدین کی وارثی قرآن یعقوب علیہ السلام نہ بدین کے ہوگر زواد لائے رب زما غرام
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آواز وشو اے زکریا یقیناً زیر درکو منتا تپیو لکھنم بے یحیائی، لم نجعل له من قبل سمیعا، نرے جوکڑے مندلرا ددن مخ کے سگ ہم نامے، قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا، دل یا ربا پکم طریقہ بزمال کی حال دارے چی بی بی زما شرن شیرام، وقد بلغت من الكبر عتیا، یقیناً زم رسیدرم د زواری د وجن آخری عمرتام، قال كذلك ویل وطاغ دغسی ویم، قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ویلی نستارب چدا کار پما باندې آسان نے، زگا یقیناً پیدا کرے منگت ددین مخیو نوی تحس، قال رب اجعل لي آیا، دویلے رباو گرزے ماد پارے و خاص نخام، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ویلغم نخستا دادا خبر بنشکو لے خلق سرام، دریش پیو خبرابر ویم، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، نروت بخبل قوم مانی دے عبادت خانی اخبلنا، نو پہ اشارہ ہوئے لغی تاشی تسبیح ہوئے دا اللہ سبائی ہو بیگائی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوام، ویلو شو اے یحییٰ انی سا کتاب تورات پتاقت خبل سرام، وآتیناہ الحکم صبیا، اور کڑو منگا دتا پوئے ددین پوڑو کوالی کے، وحنانا من لدنا وزکام، اگر زولے منگا دے ترس کے ان کے شفقت ان کے زمد طرفنا و پاکے والا، وکان تقیا، او دے زان بچ کے ان کے دہر گنانا، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا، او نیکی کو ان کے دم ربلار سرام، انو دے سرکشی کو ان کے او نافرمانی کو ان کے، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، وسلامتی آدھا پدوانی دا اللہ دا طرفنا، کلچی دے پیدا کرشو کلچی مریوام، کلب چرا پورتکی بیاجوندے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یاد کا دے خلق تاز نصیت دبارا پا قرآن کی واقعہ دا مریم، کلشی ڈڑے اکڑا دخپل قرآنینا و مشرقی مکان تام، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، نوینیو ددین آغا طرف تایو پردام، نولے کو منگا غیتا روح دخبل طرف ناچی جبریل لے، فتمثل لها بشرا سویا، نجوڑ شدے آغیتا یو بند برابر، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگے ورتو یقیناً ز پنائی غارم پر رحمان ذات سرستانا کیتا اللہ نیرکن کے، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا،
اور تو یقیناً زور آلے گلے شیم استاد رب دا طرف نہ ملک دیر پارا شوب خمزت آتا یوالک پاک قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا ویلاغی پس طریقہ بزمالکی حال دار لاسنی لگولی ما سریس بندام انے مذبت کارام قال كذلك قال ربك هو علي هين ويل وتجبريل دغسي ويم سارب ویلی دا کار پما بانے ساننے ولنجعله آیتا للناس ورحمتا منا پیدا کو منگا دے ددی دا پارام چوی گردو یو خاص نخاد قدرت خلق لرا و رحمت زمد طرفنا وکانا امرم مقضیا او دے دادا سکار چی مخکنے فیصلہ کڑی شیدام فحملتو فانتبذت به مکانا قصیا نحمل واغسائی دائی بشی بخیٹام نو پڑڑشوا پا سبب داغ یو مکان لریتام فجاءها المخاض الى جذع النخلة نرا استادی لرا درد پیدائش د بچی او تنی د کجوریتا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اغیوے ہے ارمان دے مڑوے زد دین مخکیم اوے بالکل یہ رتیرام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آواز و تورک آئے دلاند مکاننا خفگان مکوائے خیرن پیدا کرے سارف استاد دلاندی یوچینام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا او خضوزان تازا تنن کجورے راغورزی با بتابانی تازا تازا کجورے دٹولولو فکلی واشربی وقرری عینام نخردا کجورے اس کداو بو یخص ساتستر کے اخبلیم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما نکولی دو تاد بندگان یوتن ورتوائے یقینا ما منختکڑی رحمان ذات لام دروجی د چپوالیم فلن نکلم اليوم انسیا نیچرے خبر نکم زنند اس انسان سلام فاتد به قومها تحملون نروڑ دے را بشی اخبل قوم تار اوشد کڑے ہو بغی کی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا دیولے مریم یقیناً تارات لکڑ یوسی دینا کارتا یا اخت ہارون اے خورد ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا نو استابلار سڑے دبدے انو مور استاہم بدکارام فاشارت الیہم نو دے اشارکنا بشی طرف تام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دی اور دوے سنگ خبر حکم گا چا سرائیں چی پغیق ستاکرے وڑو کے بچیرے قال انی عبداللہ اوہ علیہ السلام یقیناً زبند دا اللہم آتانی الکتاب وجعلنی النبیا راکی با ماتا کتاب وگرزی با مالر نبیم وجعلنی مبارکن اینما کنتم اگر زیب ما فیدمن دخل کو دا پاران چہر زیم
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حکم برا کئی مات دمانزو زکاة سو پریش جوندیم وبرم بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا اگر ظلم زو نیکی کا ان کے دخپل مور سرام انیک ظلم زو سرکش بدبختام والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام دے دا اللہ طرف نہ پما پکم مرد سی پیدا شویم پکم مرد سی بیامرم پکم مرد سی راپور تکی گم بجوندیم ذالک عیسی ابن مریم دا بیانو دا عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ویناکم زوینا حقا داسی چی داخلق بکی شکیم ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانا ندی مناسب دا اللہ دا شان سرائشی ندی ادنی سی آغا سبچے پاک دے آغا دا بچونا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کل چیرادو کی دیو کار دکولو نو یاغی توشا ناغوشیم وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اور یقیناً اللہ زما رب استاس رب دے نو بندگی اغل خاص کے او داد سیدلار فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم نے اختلاف کو مختلف ڈلو قرآن کی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کے نو تبائیدہ کافران دراد حاضر دروزل و انام اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا خاوری اللہ تعالی دری خبر او خینیم پاغرل شدیب منترازیم لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان خلق نندی بگمراہ اخکارکیم وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون او يرور كديتا دروز افسوسنا کلچے فیصلہ بوشی دکارون دخلقوں او دا خلق اس پا غفلت کی دی ایمان روڑی باغر وزم انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون یقیناً منگا آخری مالکان دزم کے اودا شاش پزم کریم او خاص منگ تبارو گرزولی شیرا ٹول واذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا اور یاد کر دے خلق کتاب قرآن کی واقعات ابراہیم علیہ السلام یقیناً آغڑی رشتہ وین کے اور نبیوں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کلچی ویل خپل بلارتا ہے بلار زمان ولی بندگی کے دہاغ چاچ نس اوری و نسینیم و نشیلر کو لسانا حس مصیبت یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک اے پلارا یقیناً داغلے ماتا دا علم وحینا حاشتا لنظر آغلے فاتبعنی اہدک صراطا سویا ددیو جنا زماتا ویداری کوام زب خودنکم تات دلار برابر یا ابت لا تعبد الشیطان اے پلار زما بندگی د شیطان مکوام
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان دے رحمان ذات نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے پلار زما یقیناً زیرگم چو برسیتا تا سازاب رحمان ذات طرفنا نشیبت د شیطان سر مرگرے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ویل پلاریم آیا مخگزون کے تو زماد آلہونا ابراہیم. لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا. کمن نشوی دری خبرنا خام خازبتا پکانو ولم او پریگ دمالر دیر زمانا. قال سلام علیک، و ابراہیم علیہ السلام سلام دی پتا در رخصتیں. ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، زرد بخن بغوارم تالر دخبل ربنا، یقیناً آغا پما دے دیر مہربان. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ڈڑکم زستا سناو دا غشانا چتاسویرا بلے دا اللہ نسوا. وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ازدخ دعا وارم دخبل ربنا نومید دارے چھ زبنیم پا دعا در رب زما سرا بدبختام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ارگل چدر ڈوکر داغینا او دا شانا شائی بندگی کولا اللہ نسوا. وہبنا له اسحاق و یعقوب، وبخمونگا دتا زوی اسحاق و نس یعقوب. وکلن جعلنا نبیا، اور ہر یومنگا جوکڑو پیغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، اور بخلو منگا دیتا رحمتنا اخبل اور کرو منگا دی لرا ذکر نے کوچت. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. آیات کدی تبری کتاب کے واقع موسیٰ علیہ السلام، یقیناً آغا پاک ساتلے شوے او رسول نبی. ونادیناو من جانب الطور الایمن وقربناو نجیا، آواز ورکڑو منگدتا دا طرف دا تورنا خی طرف، اور آنی ذکرو منگدے رازدار دا پارا. ووہبنا لہو من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، او بخلے منگا دتا دوجید رحمت زمنا رور داغ ہارون علیہ السلام نبی. واذکر فی الکتاب اسماعیل، آیات کدیتا پا قرآن کی واقع اسماعیل علیہ السلام. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یقیناً دے دیر رشتنوں بوعدہ کی او دے رسول نبی. وکان یامر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مرضیا، حکم بے کو اخپل تابدارو بال بشت دمانزو زکاة او پنیز دخپل ربانے غرگڑے شے. واذکر فی الکتاب ادریس، آیات کدی تا قرآن کی واقع ادریس علیہ السلام. انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً آغم دیر رشتہ ہوئی ان کے اور نبیوں. ورفعناہ مکانا علیا، اوشت کرو منگا دے پمرتب اوچت سرام. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم،
دا کسان اغدی چ اللہ پہ نام کرے انبیاء علیہ السلام دا اولاد آدم علیہ السلام نو ٹول وممن حملنا مع نوح او دا شانو چ من سوار کړو د نوح علیہ السلام سره بکشته کې ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد د ابراہیم علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نو وممن هدینا واجتبینا او دا شانو چ من وتا ہدایت کړو په وحی سلام او ورکړو من د پاره د نبوت اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا کله چې بیان دل بپدی آیاتونه رحمان ذات پریوتل با سجدہ کون کی او جڑا کون کی فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نراغ للذین رسول ناکارا نائبان برباد کو منزل لراو تابداری شروع کرد شہواتو فسوف یلقون غیام زرد مخامخ بشدید غی کند سرام یاد سزاد اخبلی سرکش سرام الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا مگر آسوک چھ توبہ کڑے دا شرک و کفر نا ایمان راوڑے عمل کڑے پا برابر دا وحی سرام دا کسان با داخلی کی جنت تا ظلم بن کی بدی بنے حس ظلم جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب چا جنتنا دامیشو سیدو دیم چی وعد اکڑ رحمان ذات دا خاص بندگانو خپلو سرا پا حال دن لی دلو دائی گے انہو کان وعدو ماتیا یقیناً دا اللہ تعالی وعد دا پورا کڑے شے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نبوردی بائے جنتن کے بے فیدے خبریں مگر سلام سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا عدید باروا خوراکو ندری بدے جنتن کے ہر سوائی و بیگائی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا دا صفتن والا جنت دے ورکوئے من دا خاص بندگانو نحا غشاتا چیزان ساتھی دا شرک و کفرنا وما نتنزل الا بامر ربک اور نشورا کزے دے منگخ کتا مگر پا حکم در ربستا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا خاص دا اللہ اختیار و علم کی دی حقا چیزمو مخ کی دی چیزمو شاتر دی چیزمو منس کی دی ان دے رب سائرون کے دیسیم بالسماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادته رب دے داسمان نظم کے اودم ینزل دوارو نو بندگی کو آغل راو زانٹین کا داغ بندگے دپارام حل تعلم له سمیام آیا پی جنتو حغل را سوگ ہم صفتیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وائی انسان منکر آیا کلچ زمر شمنو زب بیام رو رئیستری کی گم جندے اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا آیا ندی یاد دے انسان تا یقیناً من پیدا کرے دے دین مخیونو دے حصے ذکر شوئے فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا نقسم دے استابر
خامخارا جمکو بدی لرا و شیطانانو لرا بیا بخامخا زیرو منگ دی لرا چاپیرد جہنمنا پگوڑو پراتو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بیا بخامخا رو باسو من دہر ڈلنا چکم یو ددیڑ سخت رحمان پا مقابلہ کے بنا فرمانے کولو ثم لنحن أعلم بالذين هم مولا بها صليا بیا خامخا من دیر پوئے بائے کسانو چئی حقدار دی جہنم تا داخل ظلوم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اور نشت استاسو نہیں سوک مگر وطلن کی وہی جہنم تایا وطیری بجانم دے دا صاحب ربانی لازم کڑش فیصلہ کڑش ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بیا وا بچکو منگا کسان چزانے ساتل شرک کفرنا او پریدو بم ظالمان پائے کے پڑم خبرات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلچی بیان دیشی پدیزم آیاتنا احکار مضمون والا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نوائی کافران دے مومنان مبارکی چکم یوں دوارو ڈالنا غرام مکانون والدی و خیستہ مجلس والدی وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وریا اور دیر ہلاکڑی من ددین مخ کے پیڑے چاہی خیست سامانون والو خیست شکلون والو قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا تو آسوک چی بگمراہ ہے کہ محلت دیور کی اغل رحمان ذات محلت ورگول حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما السعام ترائے کل شدی بینی ہوا شدی سرے وعد کے دیشی چی عذاب دا دنیا دیار قیامت فسيعلمون من هو شر مكانا وأحسن جندا اضعف جندا زردی تو پتو لگی سوک دے ناکارا مرتبے والا سوک دیر کمزور ہے پیدبار لخکر ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا اور زیادتی کی اللہ کسان لراش ہدایت مندلے نور ہدایت والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا وعملنا چی باقی دا جزا دائی و نیک دیم غردی پنی ضربستا پیتبار دا بدلے غردی پیتبار دا زید واپس ہے افرائیت اللذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیت خبر دائی سڑی پحال چی کفر گئی زمون پایتنو اوائی خام خابر آکڑشی ما تنور مال اولاد سرد شرکنا اطلع الغیبا من اتخذ عند الرحمن احدا آیا دے خبر دے پپٹو خبرو کن داغس دے پنیز رحمان ذات بانے لوز بل کلا حسن نکڑیم سنكتب ما يقول ونمد له من النذار مدا خام خالقو منگا خبر شدے اویم اور زیادی کو دل رب دے وجہ عذاب زیادی کول ونرسه ما يقول وياتينا فردا اواب خلو منگا دنا حغا شدا دے وی اور راضی بمنگ تشتورم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا انی ولید خلق دا اللہ سوا نور علیہ معبودان
دید پارا چائشی دیل را مدد ورکون کی کلا شری مدد نشی کولیم سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدام زرد انکار بو کی ددی دبندگے کولونا او شیبا ددی مقابلہ کی ضد او بیان کو ان کی خلاف علم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم الزام آیتن گور یقینا ذالگوں شیطانان پا کافرانو خٹ کئی دی لرا پا خٹ کولو فلا تعجل علیہم انما نعد لهم الدام نو تلوار مکوا ددید عذاب پا بارکی یقینا نشمیرو منگا ددی روزی و عملنا بشمیرلو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدام پاغرز قیامت سراج موکومگا متقیان خلق رحمان ذات تدمیل منو بشگل ونسوق المجرمین الى جہنم وردام او بشڑو مجرمان جہنم تتگیم لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وسبن لردید سفارش کولو مگر آسوک چاغ آغسی پنیز رحمان ذات بانی لوز توحید وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائی داخلق نیولد رحمان ذات زوئیم لقد جئتم شیئن ادام یقینا رات لکڑ تاسو خبری دیر درنیتا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدام نزدیدی دا اسمانونا با اچوی دا خبری دا وجیم او بشلیگی دا ازمکا اور اپری بوزی غرنہم پر اپری وطوم ان دعو للرحمن ولدام دا دیو جناشی دی نو مخلی رحمان ذات لرد ولدم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدام وندی مناسب رحمان ذات سرا شازان دا پارا ولد نسیم ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدام ندی دا ٹول چکم اسمانون کی او غزمک کریم مگر آتفن کی دی رحمان ذات تا پا عبدیت پا عجزائم لقد احصاهم وعدهم عدام یقیناً راگیر کری اللہ تعالی دی لرا او شمیر لی دی لرا بشمارم وکلم آتیہ یوم القیامت فردام او ہر یو دریب راضی اللہ تر قیامت پر ازبان یوازیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودام یقیناً کسان چی مان راوڑے عمل نے کڑی پتاویدارے دا وحیم زرد ورکی بدی رحمان ذات خپل دوستان و مینان فإنما يسرناهم بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدام یقیناً آسان کرے منگا دا قرآن صاحب جبام دید پارا چیزیر ورکے تپدی سرا متقیانو تام ایر ورکے پدی سرا قوم جگڑ مارتام وکم اہلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزام اوڑیر لاکڑی منگا ددین مخ کے پیڑے آئین تدائین سوکیوتن یا اور تدائی دپارا کشار بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ندے نازل کرے تاوان قرآن دید پارا چپ مشقت کے پریوزے الا تذکرۃ لمن یخشى
مگر دے دا قرآن نصیحت ورکول حق چار راشی رکی دا اللہ نام تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلام نازل کڑے شرے پنازل اولو دا ذات طرف ناش پیدا کڑے ازمکا عثمان نوشت الرحمن علی العرش استوام رحمان ذات دے پارشبان برابر شرے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرام خاص داغ پہ اختیار کیا سیدنا شری اسمانوں کے آشری زمکہ کے آشری دری پمینس کے آشری لاندے دلوندو خٹونام وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وقت جہر کہے پوینام یقیناً اللہ تعالی علم نے پپٹ بانے او پزیاد پٹ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ دے نشت حقدار دا بندگے مگر آگرے خاص اغلر دی نمونہ خیست خیستام وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى آیا راغل اطاعت خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا کل چویلی دیو شے پشانت دور ویل کور والتا ایسار شے یقینا مالی دل دیور لعلی آتیکم منها بقبس واجد علی النار ہدام کی دی شیرہ بوڑم زتا استدائے غورنا یولیت کے بل یا بو ممم دور بخوا کے سگلار خود ان کے فلما اتاها نودی یا موسیٰ ارگل شرے آگے لراغے آواز وقتو کشے موسیٰ انی انا ربکا فخلان علیک یقیناً ز خبر کا ان کے استاثر رب سائم نو باسا اخبر کیڑے انکا بالواد المقدس توام یقیناً تپ میدان پاکی چتوانم دے وان اخترتک فاستمع لما یوحام اما غرکڑے تد پیغمبر دا پاران غکیک دا اتاشتا توحی کے دیشیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا یقیناً زو بس اللہم چنش دا حقدار دو لوحیت مگر زیم زمان سوام فعبدنی واقم الصلاة لذکریم نو بندگی مال خاص کام او پابندی کو زمان زو پوخت یاداش زمان کی یاد پرا دیا دولو زمان ان الساعة آتیۃ نکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى یقیناً قیامت راتن کے دے غوارم زو چاپٹ ساتم نخل کنام یا بحکارکم دید پاران چی بددور کریشیار نفسا پائے عمل چی دس کوشش کریم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نوانڑی تعالی ددی بیان نام ہاں سوک چیمان پدین لری او تاویداری دخواہش کئی کنی تب مرغڑے ہلاک بشے وما تلک بیمینک یا موسیٰ او سری سا پخیلاس کے موسیٰ قال ہی عصایا اتوکو علیہا واہش بہا لا غنمی ولی فیہا معارب اخرام اغویل دا زمام سارام تکیاوم پدی بانی چستڑے شم او پانی سنڈوہم پدی سرا پخبل گڑو بیزو اما دا پارا پدی کی فیدی دی نورے قال انقہا یا موسیٰ اللہ فرمائل اغرزو دل رے موسیٰ فالقاها فیضا ہی حیت تسعا نغرزو لاغا ناگہا غمارو منڈی وحلیم
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ فرمائے لوی نساء میرگتی زرد واپس کو بم دیدرا حالت مخکنی تا. وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اور جوخ کلاس بلدخ بلترخ سرام رو بوزی سپین بغیر صد عیبنا نقصان ندان نخد بلام. لنوریک من آیاتنا الکبرام دادی پارا چخیو منتا تزمد دیر موجزاتنا چلویلویم. اذهب الى فرعون انه طغى لارش فرعون تائقینا ناغ سرکشی کڑی دا. قال رب اشرح لي صدری ویل موسیٰ علیہ السلام ربا پرانز زما سینام علمون تا مصیبتون تا. ویسر لی امری اوسان کی مال رکاز دعوت زمان. وحلل عقدۃ من لسانی ابراز غٹا بن زمان جبنام. یفقہوا قولی شپوئی داخلق زما بوینام. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخیم او گرز ماد پارا مرگرتیا کو ان کے زماد کورنینا ہارون علیہ السلام چ زما رور دے. اشدد به ازری واشرکہ فی امری کھلگ کے پد سرملا زما او شریک دے زما پکار دعوت کے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا دیر پارا شستا تسبیح بیانو ڈیرو یادو وسا توحید لر ڈیر. انکا کنت بنا بصیرا یقیناً یہ تو زمو حالت لرلدن کے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ فرمائے یقیناً درکڑ شتا تا استاغ اختلشی سیزنا اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور یقیناً احساننا کڑی ما پتاوانے بلزل. اذا اوحینا الى امک ما یوحی کل چے خبر لے گا موسیٰ مورتا عائشہ الى خبر لے گا لے کے دا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم چواچو دلراب صندوق کے نواچو صندوق بیاب دریاب کے. فلیلقہ الیم بالساحل وبغزی الى دریاب پغاڑا. یاخذ عدو لی وعدو لام نو بنی سیدی صندوق لرا دشمن زما و دشمن درم. والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی اور چولے مون پتاوانے محبت زما دا طرفنا اور دادی دا پارا چستا حفاظت ٹکڑے شی زما بسترگوم. اذ تمشی اختک فتقول هل ندلکم ولا من یکفلوم کلچی روان وستاخور نوی ویلا غیتا اخیم زتا استتا سے سوک چدد پال نمکیم. فرجعناک الى امک کئی تقر عینها ولا تحزن نو آپس اگردولے منگا مورستاتا دید پارا چی یخی سرگی داغی اور نخبکیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا او وجتا بیا نفس دا فرونیانونا نبشکر منگت دا غمنا و امتحانو را اصل ما پتاوانی دیر امتحانونا. فلبست سنین فی اہل مدینہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ نیسار وی تو یسو کالا پا مدین والو کی بیارا لی تو پا وقت مقرر موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي نغرکڑ ما تدخپل کار دپارام. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکریم
لاڑ شتو سارور دم لڑشی زما پا موجزاتو حکم زوری مکوئے زما پا یاداش کے اذهبا الى فرعون انه طغى دوار لڑ سے فرعون تا یقینا ناغ سرکشی کرے دا فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى ويغتوینا پنرم اللہجہ کہ دیشی جی نصیحت قبول کیا وہ یریگی زمان عذابنا قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ویدوارو اے رب زمون یقینا منگ یریگو چدے با زیادتیو کی پنگ بانی یا بڑی رسرکشیو کی قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارام ویل اللہ میری گئے یقینا زستاسو مرگرم اورم چتاسو آئینم استاسو حالات فاتیاو فقولا انا رسولا ربک لار سے ورتا اور توائمون رسولانو استاد رب فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم نو پریک دا زمون سر بنی اسرائیل و دیلا سزاگان مورکوام قد جیناک بآیت من ربک یقینا ناوڑی مونتا تدیر موجزات استاد رب دا طرفنا والسلام علی من اتبع الہدام او بچ کی دل دا اللہ دا عذاب ندی حق شالرا کتاب داری کئی داغد ہدایت انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولام یقینا منتوحی کڑے شیدام عذاب برازی پا شابانی سے تکذیب کی یوم خیاریم قال فمن ربکما یا موسیٰ ویل فرعون سوک دے ساسو رب اے موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دوتوی رب زمگا ذات تے چور کڑے ہر یو سی صدا پیدائش بیائے پس سملار روان کڑے ریم قال فما بال القرون الاولى بیائے سحال دے مخکنو مشرانو قال علمها عند ربی فی کتاب اویل موسیٰ علیہ السلام علم دائی زمان رب سر دے داغ پخاص کتاب کے لا یظل ربی ولا ینسام نغافل کی رب زمان پیر والے رازیم الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا حق ذات تے جوڑ کڑے تاس دا پارز مقام دا آرام زیم روان کڑی تاس لنا پر ازمک کے لارے وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى راورولی دا اسمان طرف نوبو نور استلی من پدے وبو سرام قسم قسم بوٹی مختلف کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النہام خورائے اور سروائے اخبر سارویم یقیناً پدے کے دیر دلیلنا دا توحید دی خاندانو دا اخلون لرام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى در ازم کے نام پیدا کری ہے تاسو پدے کے بتاسو واپس بوزو اور ددے نبار و باسو تاسو بلزل وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَيَقِينًا خُذْ لِمُنْغَا فِرْعَوْنَ تا معجزات پلٹول داغ دروجن اگڑو انکارو خود ایمان روڑلنا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ویل آیت راغلے مونتا دید پارائش منگا و باسی زمون در ملکنا پا سبب دا جادوستا اے موسیٰ
فلناتینک بسحر مثلہ نخام خارو بڑو مگستا مقابلہ کی جادو دے بشان فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا مقرر کا پمن زمگو پمن ساکی او نیٹا خلاف ونکودائیں نمونگا ونتو زیم برابر قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ویل موسیٰ علیہ السلام بستاسو نیٹا روز جشن ستاسو دا روز خوشحال ستاسو اور آجمع دکریشی خلق طول پا وقت ساخ کے فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم آتا نروان شو فرعون ددنام راجمے کو خپل چل والوالا بیاراغ مقابلے تام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ویل دی جادوگر تا موسیٰ علیہ السلام ہلاک بشیتاسو مجوڑوے پا اللہ تعالیٰ بانے درو کنی ویخ بوبا سیستاسو بازاب وقد خاب من افترا ایقینا ناکام دے حق سوک چپا اللہ دروغ جوڑی فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوام اختلاف کو دی کار دکار خبل قرن اخبل کے او پٹو کردی جرگام قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ویل دے فرعونیانو ندی دادواڑا یقیناً دادواڑ دی خامخا جادوگر ارادہ کی چوبا سیتاسو ساسو دا ملک نا پا سبب دا جادو خبل ویذہبا بطریقتکم المسلام او بوزی ساسو لار لرائیں چی غور لار دام فاجمعو کئیدکم سماتو صفام نپوخ کئیخ پل چلول بیاراش صفونا صفونا وقد افلح اليوم من استعلام یقیناً کامیاب دنن آغسوک چی برے امندو بمقابلہ کے قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى ويل دي جادوگر موسیٰ یا تو غرزوام یا بشو منگا والغرزون کی قال بل ألقوا ويل آغوتانا بلکہ تاسو غرزوائم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ناگہا رسے داغی امساگانی دائیم پخیال کے راتلی موسیٰ علیہ السلام تا دائی دا جادو دا وجہ شدا خمنڈے ویم فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ نو پٹکڑا پزڑخ پل کی یری لرا موسیٰ علیہ السلام قلنا لا تخف انکا انت الاعلام منورتے تم یری گا یقیناً تے غالب والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوم او غرز وغام ساش استاپ خلاص کے دام روغ بطیر کی راست شدی جو کریم انما صنعوا کید ساحر یقیناً حقا چری سجوکڑی دا خوچل والد سائرانو ولا یفلح الساحر حیث اتا انشی کامیاب کے دے جادوگر کلش راشی پا مقابل دا معجزہ کے فولقی السحرۃ سجدا نو غرزولی شو دغ جادوگر سجدہ کن کی اللہ تعالی قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ دیویل ایمان راوڑے منگا پر رب دا ہارون و دا موسیٰ علیہم السلام قال آمنتم له قبل ان آذن لكم
ویل فرعون آیا تاسو پد ایمان راوڑے مخی زمان دی اجازت نتاسو تام انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقیناً دا موسیٰ تاسو دا سی مشر دے چی خودنے کڑے تاسو دا جادو فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف نخامخا پرے وکم زستاسو لاسونا استاسخ پی عدل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقام او خامخا پسولے بکم تاسو پتنو زکجرو کے او خامخا پو بشے تاسو چکم یو زمون سخت عذاب ورکن کے ہمیشہ عذاب والے قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ولدي جادوگرو اشرے نغرکو منتا لرام پا مقابل داغ شراغلی منتا واضح کارخ کران دلیلنا و پا مقابل داغ ذات کی شمنگے اول پیدا کریو فقض ما انت قاض فیصلہ کا حاش تو فیصلہ کو ان کے انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقیناً چلی گی ستا فیصلہ صرف بدے جن دنیاوی کے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر یقیناً منگا ایمان ناوڑے پخبر رب دید پارا شو بخی منگتا زمون گناہنا و حغا شتا پمگا مجبور کریو دا جادو کولنا واللہ خیر و ابقام او اللہ داغ بدل بہتر و غدا ہمیشہ انہو من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیام یقیناً سوک شراشی اخبر ربتام پرز قیامت دا مجرم بشکل یقیناً دل ربا جہنمی نبمری پائے کے او نبجوندیم ومن یاتہ مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلام آسوک شراشی بقیامت کی اللہ تا مومنی و عملنے کڑی نیک دا کسان ددید پارا درجی دیوچ دے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنتنا دامیشہ سیدل دی بیگی بلاند دائے ولے ہمیشہ بیدی بائے گے وذالک جزاء من تزکا او دا بدل دا غشا چیزان پاکو سات دا کفر و شرکنا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اور یقیناً وحی لے گلم موسیٰ علیہ السلام تا چدش پہ بوزا بندگان زمان نو وہاں دی لرام لارے پا دریاب کے اوچے وچے نو یارے گے دلان دکلو د فرعونیان تالراؤن نبا یارے گے دغرق دلنا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم نراست پدی پس فرعون مخبل لخکرے نپٹ کدے فرعونیان لراد دریابنا ہوا ہے بتناک سی چپٹے گڑل وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ نو گمراہ کڑ فرعون خپل قوم لرائے حس ہدایت اور دنو کرے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل یقیناً بچکڑے منگا تاسو ساسو د دشمننا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
او آدکڑم تاسو سرا د طرف د تور خے طرف او نازل کرم پتاسو بانے ترنجبین و مرزان کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ویلو ما خورے د پاکو آغنا چم تاسو لدرکڑیم سرکشی مکوئے پدے کی کنی نازل بشی پتاسو غضب زمان ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوام آغسو چ نازل شی پابانی زما غضب یقیناً دے ہلاک شم وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى یقیناً زڑیر بخن کون کے مغشاتا چ توبہ کڑی د کفر شرک نہ ایمان راوڑی عمل کڑی بسنت د نبی او بیاکل کی بدی دینوان نے وما اعجلک عن قومک یا موسی اللہ تے وخت کے فرمائل سشی ذرا وسط د خپل قوم نہ موسی قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى ویل موسیٰ علیہ السلام اغی خدا دی زما پنقش قدم را روانیم و تلوار میں اگرستا طرف تیار ابا دیا پارا چمانا میں خوشالو سیم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين ویل اللہ یقیناً منگا امتحان کو ساپ قوم بانے استاد رات لن رستو گمراہ کری دیلر سامرین فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا واپس راغ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غصو افسوس کو ان کے قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا وی ویلے قوم یا وعدا نوے کڑی تاثر ساسو رب وعد خیستا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدین آیا اگدتی رشو پتاسو زمانان کنا ارادہ کڑے تاسو چی راشی بتا سبانی غضب ساسو طرف د طرف نان زکم خلاف کو زماد وعدینا قالوا ما اخلفنا بموعدک بملکنا دیوی من خلاف نہ کڑے استاد وعدینا پخپل اختیار ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرين لیکن نسبت خیانت شو منتدائے کالو د گناہونو د پیٹو د وجد کالو د قوم فرعون نام او ظلم غا پور کے دغسی گزار کر سامری ہم مخبل کالیم فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نرائیس دیدہ یوسخے سرب بدنوں شاعر پر آواز دسخیم فقالوا هذا الہکم الہ موسیٰ فنسیم نوئے ٹولو سامریانو داستاسو الہ دے و الہ دے دا موسیٰ علیہ السلام ندن یرشم افلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا سوچ نکی دا خلق نشی واپس کو لے راس خیدی تا اس جواب ان اختیار لری دی لرائے دے ضرن و نفیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اور یقیناً ویلو دیتا ہارون علیہ السلام مخی ذرات للو موسیٰ علیہ السلام نا اے قوم یقیناً امتحان کے غرض تاسو پسو در اسخیم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي
یقیناً رب ستاسو دے رحمان ذات، زمان تابداری کوئے پا عمل زمان کی او خبر من زمان. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، دیوے لمی شبیو منگا پدیس خیبانے عبادت کو ان کی چاپیرام تردے شرا واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، ویل موسیٰ علیہ السلام اے ہارون سشی بنکتا لرا کلشتا دی اولی دل جگمراشو اللہ تتبعن تاولی زمان تابداری نکولا فعصیت امری اینا فرمانی روکڑ دا حکم زمان. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ویل ہارون علیہ السلام اے زوید مور زمان منی سا زما گیراؤ نظما سر، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یقیناً زیر دم چتور آبان اعتراضوں کے شڈل دے پیدا کڑے پا بنی اسرائیلوں کے و انتظار و لحاظ بدے نکو زما دوینام. قال فما خطبک یا سامری، اویل موسیٰ علیہ السلام نصر استعلوی کار اے سامری. قال بصرتو بما لم یبصروا بہیم، اویل آغا زپویاں پائے شدی پائے بانی نو پویاں. فقبلتو قبضتا من اثر الرسول، نراواغ سما سلگا غنتا دا اثر دا تابدار دا رسولنا. فنبذتها بیا میں پریخو داغا، وکذالک سولت لی نفسی، ادا سے ڈولی کڑو ما تداکار زمان نفس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ویل موسیٰ علیہ السلام زروک شاہ یقیناً سار پارا پجون دنیاوی کی دا خبر راوے بچ لاسما سرم لگوے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، یقیناً ستار عذاب دا پارا وقت مقرر خلاف بنشی کے دے استاد آئے وخنام. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، او گراغ الہ تدے چیت ٹول روز گردے دے باغبانی چاپیر عبادت گون کے. لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا، خام خام غائل رسیدو بیالو زود آئی ارے لرا پتر آپ کے آلو زول. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما، یقیناً حقدار دبندگ استاسو دے یو اللہ، اغزات چی نشتا حقدار دبندگ سوا داغنام. راگر کڑے حق ہر شے پخپل علم کی. کذالک نقص علیک من نباء ما قد سبق، دغسی بیان امگا پتاوانے دغٹو خبرونو دائنا چی مخی تیر شویم. وقد آتیناک من لدنا ذکرام، و یقیناً درکڑے منگتا تا دخبل طرف نائے خاص یاداش. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرام، چاچ مخواڑو دے ذکرنا نو دیوا پورتکی پرز قیامت باندے لوے پیٹے. خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا، ہمیشہ بیدے پدائی پیٹی اچتولو کے او بد داد دید پارا دا قیامت پرز باندے بار پورتشرے. یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا،
کلشی پھوکے بوشی بشپیلے کے راجم وکم گا مجرمان بدغر ازبان خرسترگیم یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرام پٹے خبری بکی دی کورنے کی اوبل سرائے چنوئی سارشے تاسو مگر لس پیروزیم نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبستم الا يوما منگ خپو یو پائے خبرو چدیے ویم کلچ وئی غرا ددینا پہ اعتبار دلارے چنوئی سارشے تاسو مگر یورم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا او کتپوسو کی دستانا پوار دا غرنو کے تو آواب لزید لرب زمان پالو زولوم فیذرها قان صفصفام نو پریبگ دی دے لرائیو میدان ہموارم لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبین تو پدے میدان کے کوگ والے انو دنگ والے اوچت والے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له فدعوز باروانی داخلق فخبل خبل داعی بسیم نبی کگے دلی چال را دخبل داعینا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا او پارام بشی آوازو نٹول در رحمان ذات دوجیم نباولی تو مگر معمولی کشار یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا پدغرز بان نفنور کی سفارش مگر ہاں سوک چی اجازت ورکڑی آغد پار رحمان ذات اور عزیشی اللہ تعالی داغ پوینا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون به علما عالم دے اللہ پائے شددی مخی صدی و صدی شادریم انشیر آگے رولے دی دغسیزن را پخپل علم کے وعنت الوجوه للحي القيوم عاجز بسی ٹول مخنا جوندی ذات تاش انتظام کو ان کے ٹول عالم نے وقد خاب من حمل الظلمان یقینا نا امید دے ہا سوک شوشت کرے ظلم شرک لرام ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اچھا عمل کڑی دنے کو کارون او حال دارے چ مومنین نہ بیری گی دے زیات والینا نہ کم والینا وكذلك انزلناه قرانا عربيا خدا سے نازل کرے منگا قرآن عربی جب والا وصرفنا فيه من الوعید اور قسمہ قسم بیان کرے من پد کے عذابنا لعلهم يتقون ويحدث لهم ذکرا دید پارا چرا خلق یریگیم یا بنے پیدا کی دید پارا یاداش فتعال اللہ الملک الحق نوچد دے اللہ تعالی چ بادشاہ دے حق دے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما التلوار مکوا بارد قرآن کی مخید پورا کھدل نتا توحید قرآن اوایا ہر وخیر بازیاتی کئی مال را علم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور یقیناً حکم ورکڑو منگا آدم علیہ السلام تدین مخیم
خویر کاغا خبری لراو نو مندلے منگاغ لرا قس کولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى کلچی ویلو منگا ملائکو تا سجداو کہ آدم علیہ السلام تا نئی ٹولو سجداو کڑا مگر ابلیس انکارو کو فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک ویل منگا یا آدم یقیناً دا استا دشمنو استاد بی بی دشمن نے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقام نو نباسی تاسلاد جنت نا کنی مشقت کے ببریوزے ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارام یقیناً استاد پارا جنت کے ادارے نبوگے کے بدے کیوں نببر بننے گے وانک لا تظمع فیہا ولا تضحام یقیناً تبنت کی بدے کیوں نبدے گرمی کی فوسوس الیہ الشیطان نلم سوکڑا غت شیطان قال یا آدم هل ندلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی ویل آدم آیا اخیم زتاتا ونا دامشوالی او دا سی بادشاہی چھ نبزڑی فاکلا منها فبدت لهما سواتهما نو خڑو دے دوارو دائے ونینام نخکار شو دیتا ددی عورتنام واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنام اور شروع شو لگول دی پزان بانے دا پانو دا جنتنام وعصا آدم ربہ فغوام اور خلاف کو آدم علیہ السلام دا حکم دا ربنا پیرام نو محروم شد خپل مقصد نام ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدام بیا غرق دل رب دم نو خاص مہربانی اکڑا پدوانے اکلکی کم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ویل اللہ کسے دی جنت نہ ٹول بعض استاسو بعد بعضو دشمنانی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى آغسوک فسکراشی تا زمان دا طرف نہ ہدایت نا غسوک شتابداری اکڑا تا ہدایت زمان نبا گمراہ کی بدنیا کی اور نبا بدبخ کی آخرت کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اور چاچے مخواڑو زمان دا یاداشنا یقینا ناغد پاربا جونی تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور آشو روشت بکوں دے پرزد قیامت بانیڑن قال رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا دیو یہ ربا ولی تاروشت کمال رڑن دو حال دانے چزسترگوالوم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ بوئی دغسی راغلیو تا تزم آیتنا نو تائر کرو نو دغسی بننم تیر کرشے وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه دغسی سزا اور کونگا چاہتا چید حد نہ تیرشوی و ایمان نلری بایتن درخبل والعذاب الآخرت اشد و ابقام خامخ عذاب دا آخرت خوڑے سخت دے دا دنیا دا عذاب نہ ہمیشہ باقی دے فلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
آئین دے اخکار شوے دیتا چی سمرا لاکڑی منگا ددی نمخ کے پیڑائے گرزی دی دائی پکورنوں کے ان فی ذالک لآیات لأولی النہا یقیناً پدے کے خامخا ڈیر برتون دی خاندان داخلون لرام ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى کنوے آغا کلمہ تقدیر چمخ کے فیصلہ شرع استاد رب دا طرف نام نخام خاوے بعضاب پدی پورے لازم و نوے نیٹا مقرر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صبر کو آپ آئے خبرو جدی ویم اور تسبیح وایا سرد سائنی دربستانا مخی دا خطلو دنور و مخی دا ڈوبے دو دنورنا ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى اور دا اوقاتو دشپے نہم تسبیح وایا اور پغاڑو دروز کے دید پارا شت رضاشے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ اموگ دو آخ پل استرگیم اغسی سائن چی فیدی ورکڑی من پائے سرام قسمہ قسم خلق ددینا دا پارا دا ڈول دا جن دنیاویم دی دا پارا چی من دی امتحان کو پرے کے ورزق ربکا خیر و ابقام اور رزق ساد رب دا طرفنا غرد و ہمیشہ وامر اہلک بالصلاة واستبر علیہا حکم کو آخبل تابدار تدمانزو اوزانم کلک کا پائے مانزم لا نسألو کا رزقام زموار نگرزو منتال راہ سروزیم نحنو نرزقوک منتال روزی درکوم ولا عاقبت للتقوی آخری خوشحالی لا تقوی ولو لرام وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربهم اوائی دا منکرین ولی نرازی منتام یوم معجزات رب دا طرفنا اولم تاتہم بینت ما فی الصحف اللولام آیا ندر آغلے دیتا اخکارا بیان دائے چدے پا کتابن مخکنوں کے ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا او کمون ہلاکڑے دی لرا پس عذاب مخید رات للو دا قرآن نام خامخادی بویل ربام لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولی تانرا لگوں تا رسول نمون با تابداری کرے استاد آیتونو مخید ذلیل کی دلو زمگو مخید شرم دلونا قل کل متربس فتربسو وآیا دا طول خلق دی انتظار کو ان کی نتاسم انتظار کوئے فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدام زرد تاسو پتو لگی چھ سوگ دی خاندان دا برابر لارے اسوگ دی رسیدن کی مقصد دا بدغلار